loi le gol ulen autte ho na bon chawin paka Jesu Krista minin chebai le salam kan bokinovin tuni phana na mawa kongdin theije in ahing pau paka Jesu Krista min thing ka thangwa in pathin lu se na changin damse un natin damse un lang imasangawa Christmas ki pa ta mai lom dingin tingle hilai phat ho hi in sungmi ki ma mang dingin dei sa na kahin pewin tunia thupi ding hi loile golte ko ma tam thei pe na ana share dingin le ana ki homza dingin kanomin hichilai so tan na a ko na ong thol thei ding hin ipan khom na wa ngayin ana kan hingowa kan ngi hi ithupi ding hi cross achun dan jose paka Jesun asu be hitam ti hi idon bud go ding hi hichi hi loile golten channel question in do now don but na dinga kan si ma hi je in Bible chang Kolosa mi te henga sol cha pol le khathot bungni chang som le chang li na hi ka se moi ti ve so le ei do da lova ichungwa bat na le khasut dan thu a ki sun chu anoi manga thingpela thingkila a khet be tha asu be dai pakai Jesu Krista thina Calvary cross a thu na a thi na chun dan asu be hitai anoi mang hitai thingkila khet be hitai hi chu nang le ke ichungwa ei do da luwa ichungwa bat na le khasut dan thu a ki sun chu ati in sol cha polin eina hilovin ezilai Bible chang to kisayin rombung som chang li changa isima hele chang li na hin Krista chu ata san zo sedinga chon phatna amu theina dinga dan thu chaina hi tingle changa na chon phatna dan thu nit pa bo chu chuche a chon phatna wanga chu hingding a hi tin akisune dan thu zop na ji a yu tingle dan thu zop zala chon phatna chu i chon phatna wanga chu hingding a hi anoya tin mosen asune ti in sol cha pol chun a hin sei son in a hi helai Bible chang nga ko na hin iloi teo sabat terien ho chun alo ala sabat pom ho chun hiti na sei jivin Calvary cross a chun pakai Jesu Krista chun mose dan asuto min anoi mangtan pathin dan wang abei poi ti in dan hi ni in a henovin Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy si bunga hi Mose sut ahi ti heso kelvin hichi Mose asune aga ti hi chile ka bunga ho seina jong hin man the hin ai pi chu hi tale dan hin pathin dan omin Mose dan omje em hilaya cross asubeitai ai lova ai le chon phat na dinga dan ki pe chu Krista chu chon phat na dinga dan chai na hi kiti ho a dan ki sei hi Mosen ape dan a hi ji in amang tai pathin dan wang thu som a hi ji achun amang pon hijik aman lo na ji achun thu som pe number li na achun sabat akisunin sabat chu ta santen anit ding a hin sabat nit lo chu chon sit a hi ti in sabat chu pathin cha te nit ding hi in anit lo chu pathin dan kal a hin chon sit len ta jeng hi ti in tulai a hin eki hilin ama sa penin Mose dan pathin dan ti in Bible hin dan a hen thu a umpon bon chawin hevin dan pathinin ape achun Mose manga ape a hi ti heso kelvin Mose manga dan thu som nong chu Mose manga ki pe hin Bible a hin dan ki hen na thu mong sei lo ji en Mose dan ai lowal dan thu ai lowa ai le pakai chun keima dan keima chon dan tin Bible ha ki hal pol jengin hiti ho aki sei na je achun Mose dan pathin dan ti khen chum ding i macha umpoi ti hi ama se pe ni ka sei do nomin tu hin silai Bible chang chu Kolosa bungni chang som li hi ga sei chen te le hen bat na lekha sut dan thua ki sun chu ati in ei paula ma chun omin lekha sut dan thua ki sun
ti lai ta amang cha hen hezilaya hin dan thu chu lekha a ki sun a hi ji achun Mose dan thu he pathian dan thu hi nge lewan chun songa ki sun ati ding hin ti lama pangjong omin lekha sut akiti mana hen Mose dan thu a hi ti ki sun yong umde pon hi atuti hi al iti phot che ding ham sa pau lamin pau them hi jong leven sa pau ga amang leo hen hilai chang hi English langa ipi ki sunam blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of way, nailing it to his cross. Blotting out the handwriting of ordinance. Hilaya batna lekhasut dan thua kisun kiti hi sa Paul was blotting out the handwriting of ordinance in lekhathu kisai lo hezala hai scroll long kiti lo pi song yong kiti lo pi handwriting of ordinance ati pathian chon dan pathian thupe lo pathian dan kisun chu ti na he aji chu pathin henga thu ahung ki phon do a mi ten asim thein dinga kisun chu ti na he a kisut dan chu khuna kisun ni hen lang elwa song phenga kisun hi jong le ahung kisun do ta phot chu ti na a se he a kisut do ji a chu mi ten hi chu asimuwa hi ti a ko nai pathin chon dan a he no hi kam chenga ki seijeng hilowa asuna ki su do thua ki pe hi jewa chon the writing of ordinance ti na zo a ki se hi hilaya hin lekha la song pheng ti a hen lo hi iso pi ho chun song pheng ati lo ji in lekha su ati je in Mose dan chu lekha a ki sun kitep na thing kong si a ki koi chu amang so ke tai a hin la pathian thu som chu ki chai poi aji chu pathian ama khut ta je nga songa aji in hi songa ki ji chu thu te bom achun a umin ti in a sei jivin a hi ai la chilai bible cha inga avel sei na nga sei kil lew hen hilaya hin lekha sut ati mana chun lekha pe a ki sut aga sei na umpon a hin la paule hon lekha sut khut ji ti lovin lekha sut ati je chun lekha a ki sun bangin age lovin asa paw lang ile do na lang o hung be na hele blotting out the handwriting of ordinance that is in it's in handwriting kyale mu theya hung ki su do na pa chu ki sei na hi je em songa ki si hen lang a lekha scroll a ki si hen lang ipi a ki si jong le dan hung ki si do mong mong mi hemin a mu thei sim thang ki si do mong mong ju hi ti ho zo se chu Krista chun anoi mangin ahilowa hele thing pela chun thingkilin akil bein yale dan chu themo chon set phon do na hem dan chu mi themo na chunga thutan dinga songa seli na dinga thutan na yong a hem hiti hozo se chu mancha theilo na dingin a dan chu acha thelo ningin mti ta te ga he thing a chun cross apaka yesun a het be hetai a ki hen be chu acha theita lo ti na hem a thi ti na he a thitan a thi yang lovin asu be ta ti na la he ei pa wa chu ki chi wal jeng he anoi mangin akil be in asu be ta ti he chi kalwala ki chi a i kala dan chu be ta ti diham hi je chun chilai bible chang hi pan sat na hoi a hi pun song pe a kizi ati lo je chun song pe a kizi pa chu abei poi tin thei lo pi a song pheng to ale kha sei lo je hem dan lama sei je chun pathin chon dan ki pi ho zo se chu paka yesu in asu mangin hi asu mang ta je achun asu be ta je achun chon phat na ding I hola a hi le dan hitalovin Krista azo chun chon phat na tai hi chi chu nyau chan ga explain lew hen pathian omin mihim omin pathian to mihim ke ka a chon sit nan va in hop ta je in pathian to mihim che kitima thei torwin a ki ka a chon sit tan hi chu chon sit chu thoi angai tan hi chu chon sit thoi iti ali li khu ti na yong hin langkhat mel khu ti yong hin ten le ngai dam ti yong hin
ya chun chon set mel khuli khulwa chu mi hem chon set lang te to nai pathian then te ki pol theilo hin chon pha chu a chon phat na be se zia mi hem chon set ki pol khom theilo chu a chon set thoinan thisana ki thoina dan hin petan chon na dan hin petan mi in hi che pathian chon na dan aga zo ma hi le mi hem chu thing hi zong le a chon na dan pakai chon na dan hi zi a chon pakai mit mu a chon pha a ki so thena chu ma hi chu thlat na le hu hing na ti in video topic chom ka siamin description na hin koing katin ai ki koin ana ve in lang hitiang le hi chi dan chu subset chang mi hemin azop zolo hi ta ji achun hi chi dan chu su be ya omin krista dan khela krista chu hong tang thuta to lungsil chung kilang tan he chun pathin la ko na mi him ki ka cha ngai ngai hin a ki ka a dan in azo ta lo ji achun dan pa khela chun krista chon phat na chun hong replace tan he chun mi koi hi le pathin anai dinga hi le krista ata san na pa chu pathin mit mu a chon phat na hi ti in sol cha pol ase hem he chilaya in dan job chu chon phat na hi ti in mosen asune kitilai ta hi an pat sat naw hi ji en chu ting sei ding hin I pi le hi chu chon phat na dinga chun ta san ji a krista na pa chon phat na e ki san pi hi ta ji in dan iti teng le sabat nit nin ti yong hi dan a hin he chun dan khat amana hi le bon cha manga amang lo lo hin khat mang lo ti thei pon song pheng enang le kha jong le bon chan kristan cross a chun a hen be in asu be tai ti hi bible ki chu na di ta chu zo chu he ani na ding in rom bung som changli changa ai sei chu nga sim ki 11 krista za ta san zo se dinga chon phat na ama amu theni dinga dan thu chai na he nga na chon phat na dan thu nit pa bo chu chu cha chon phat na wa nga chu hing ding hi tin mosen asune ati ji achun hilai yong hi rombung som changa yong hi isu pi ho chun mose dan hi amang ti chu krista ta asan chu chon phat theina dinga dan chai na hi tia dan ki chai thu ase hi krista a dan ki chai ati hi anoilam changa na chun mosen asune ati ji achun dan kitipa hi mose su dan bo chu hi in pathianin asut song phenga dan chu hi poi hi je achun chon phat na dinga chun sabat ni na lai anga je ti hi apan san naw he ala context siga ave ti ve hilaya rom bung som changa a mosen asune ati hi solcha apolin hoilaya ko na la do asei sonham moses sut ati hi leviticus bung som le bungit chang so changa leviticus bung som le bungit changa ahin ehon tuni hin chang khana ko hin ga sim leven ki che in tin solcha polin rom bung som changa mosen asune tia ala do on a bible hi leviticus bung som le bung get thu hi ji in abung get thu sim leven ki che pen in tin paka yin moses za thu asin hitin ti israel cha te za ase pi tan ke mai pakai na pathenu chu ka hi nang ho hi masanga na chen naw egypt gam sunga na chon na dan na chon na bangule tua ka hin pui lut naw kanan gam sunga mi te chon na banga hi na chon lo hil ding o he hite mi te chon na dan ho hi nang ho na zui lo hil di o he nang hon ke ma chon na dan zo se na zu ju wa chule ka chon na dan thu zo si a na chon di we keima nang ho pakai le pathin ka hi je anoi sim su ki na hi le hi cheng hi min azui je a anit je a hing ding a hi je keima pakai ki ti pa chu ka hi amen keima pakai ki ti pa chu ka hi mose chen lang mi te ga sei pi in Egypt mi te chon dan le kanan mi te chon bang manga chon lovin keiman ka pe chon dan zo se hi anit dingo azui dingo hi chi ami anit na azuya hi le hing ding hi ati ta chu hi chi hing ding hi tia asei na lai ta chu sol cha polin mosen asune ati chu hi ta chu
ai le Moses asuni ti atulung tha alama romi te ko ma hin la do zi a chu Moses ama chama asut ham hilo pathianin kachon dan josi tia Moses manga ami iserte chon phat na hin na chu ana hilai pathina ko na hung chon na dan Moses manga pathinin ami te ko ma asei pi a Moses anaji chu sol cha apolin Moses asuni ati bo hi hilaya Moses asuni ti zia hi Moses su chu za chu ma alol pathin su chu za chu ma khen ding ti a Bible asei na him khat na khat ngom lo hi mi hemin ama ngai tu dola philosophy leise chi na manga akhen mai bo hi hi chi hi ki thep hla na len ta jeng hi mi tam ta cha thanga o na la jen so ta nga ong na la jem tu teng le Krista azalen na ki het lova chu sabat ni ding so a ta nga hi chi hian thei ha asapum puma sabat ni go hi kyom na lai Bible sabat ding dan ki sei ho zo se na ni zovem chuti ta hi a hi le sabat na ni hi a hi le galati bunga chang thuma ji pi se jem hilai sol cha polin pi se kinam ti ga avele hen galati bunga chang thuma chun chep tan thula ho cheng se chu he to sa na ka hin se he ama chun dan thu apum pia thil bolding abat jing hina lai je chep tan na ta sanai le chep tan to ki goma dan thu zo se chu nani dinga lo ma hi dan thu zo se Mose dan pathin dan ti lo pi dan Genesis Leviticus Number Deuteronomy ti bunga akisun ho zo se abon chana zob diti khat paya khat zo ma khat pai the hi lo hi hize achun sabat ni na le dan pumpi na zop ngai dan pumpi na zop thailo dingal sabat non chini ngai lo ti nai ye chu sabat le zo ma dan se dang pa ya chu them chan de lo hi ye chu khat le a them chan hello pi khat azop chun abon cha zop ding ji dan khat chu khel chun dan pumpi su khel he paka Yesu Christan ke iman thu pe tha ka pe na hi ve amma sa pe na pathian chu na plung thim pung pin ngai lun khat na ani na nang ne ke ngai lut bangin na heng na kom ngai lun hi cheng thu pi a hai dan zo se du cham kim hi ati a hi le pakai Jesu ta san hi a le pakai dan ta i pe chula pakai ngai lu hi tin hi kom ngai lu hen hi chai dan zo se cham kim ta je dan zo se ti pakai Jesu chun Mose dan pathian nan ti khen lo pi chna hi je achum hilai hi iga se che be na dingin Polin Korin mi te henga lekha na thot na Korin thot ni na bungthum chang sagi na ahin pathin thu nga sim ki ni ti ve kasima kan sim do tho de Korin thot ni na bungthum chang sagi na ahin thi na thacha pan na songa ki he na ki sun jeng bon chubang ta chun lo pin Israel cha te hon Mose mai wa pem pum chu ave chang thei ta povin hi che wa chu kem su a he chuti le hlagau thacha pan na chu ha wa zo che loading ham anoi sim su ken tevin izenemiti le thimo chan na thacha bon a lo pia hi le chon phat na thacha chu nasa zo che a lo pi a he izenemiti le lo pi ki sa chu lo pi na nasa zo chun a kho khel ta ji achum hi che hin lo pi na anei ta pon a he amang theya bon chutia lo pi a hi le ai mati chana ding chu gam chenga lo pi za che a hi amen algil na lom lome hilai Bible chang in sei hi Exodus bung som thum le bung li chang som ni le ko som thum le nga chan isima ai le thlanga Mose ka kal do a pathian to ki hozi achun ami te ko ma hung kum su teng le amel chu pathian wa chun ahin le jia amel chu wa pem puma hung kilang ji he wa pem puma hung kila teng le ami isel upate chun avet ngam ji lowu anai ngam ji lowu ti nong ki sunem ai la ama chun pathian thupi ahin po ji achun aga sei pe ji in aga phon do pe ji
ai la hite ain bol phan chun amai hin khu kitai Mose chun amai hin khu tan ti chun mi te kom hong kila ding sel amai hin khu ji in hiten le pathin kom ga che teng le he bang bang chun hong ki ten le na sa hong wa ji ai chun la wa pem pum chu wa che hiloven pathin ko ma ko na hingam thlat nai le ami se te ko ma hong teng le chun amel awa chu wa pem pum pa chu kim su che zo he chun chilai so cha polin chilai thu chu hin zan doin songa kisun chalo songa ki hen ai lo wal songa hong kisun do jing bon chu dabang ta so lo pia hi le isel cha ten mai ve pum ave wa pem pum ve ngam lo chu tu a so chat na flagau ti chu flagau thachana to hi I to banga wa zo ding ham song phenga dan kisun thachana to bon chu hi banga lo pi asa wa hi le song phenga kisun hi lo hlagawa hlagaw phenga kisun hlagawa dan hlagaw thachana to na chu I ta banga lo pi ding hitam anoi sim su naw chi iga sim ki no wa hi le hlagaw thacha pan na chu ha chi a wa lo ding ham thim mo chan na thacha bon lo pi a hi le chon phat na thacha na sa zo che a lo pi lo ding ham thim mo chan na ti chu ipiam thimo a Mose thimo chan ham hilo Mose manga pathinin dan api ho zo se chu thimo chan na subset na dan a chan chu ta ji a chum hi chi subset na dan thachana to obon chu a hun pha la hi banga lo pia hi le ton so na jing ding chon phat na thachan to chu hi sanga chu lo pi se lo ding ham kati anoi sim su kinale amang thaya bon chu tia lo pia hi le a I matis na jing din gam chenga lo pi ding ham Isianamiti le lopi kisa achu lopi na nasazo chun a kho khel ta ji chun hi chain lopi na nei te pun he lopi ta jeng dan ahin pozia pathina ko na dan hing seido pa Mose chu aman cha bo banga lopi thu pe hong pe la cha lopi kisa hi le hi sanga lopi zo dang lopi khanin a kho khel ta ji a chun hi chun lopi na him ani ta poi anoi sim su kinale amang tai ti chu Israel ten a het lo ji ovin tu ni chana thulung lui asimowa hi le po na ki khu ji vin hi ti kismo he Krista a chun amang tai ti het lo ji ovin ti in sol cha pol chun azon lang chu ain semin hi he chun loi te ho le ule naw te ho dan pogi hi dan subset chang he dana konin koi ma pathin kom chon phat lung zo lo he chun dan chu subset chang he in he the subset chang dan chu po in Krista chun Calvary cross nang le ke mi him thisana hingin azo thei lo ding dan a hi ji achun Krista chun nang le ke thlengin cross a thi im dan subset no ho zo se jong chu athai mang so ke yem te nang le ke in izop dinga bat na ki sun le ka ho zo se dan tu ho zo se jong chu abon chan thing kila thi akil be so ke in asubeitai ti hi tunia nang le ke Krista a cham thlat na inei theina he chun tunia hisilai so a na tanga bat na le khanoya na kun uma la ya le pakai Jesu mina ong thola a thlat na ata san na chon phana chang dingin pakai Jesu min ta san dingin ken tim no min he pathen ne bon cham pathen ne bo helang ikimuto ki masang sewa devin chibai kain bo kinove